بانگشا هەڵبژارتنان li Şengalê dihêtekirin bi bejdariya piraniya layenên siyasî li evê deverê, hevrekî li ser sê kursiyan dihêtekirin ji bo Perlemanê Iraqê. Xelkê Şengalê çaverêtken piştî evan hەڵbژartinan ew kesên têne berbijêrkirin, merşnîne li ser çi layenekê siyasî bîtin, berjewendiya xelkî û devera Şengalê berçav werbigirît. مرشحكي هيا ما هو بجابي خديت يعني انه شنقال ده ام اعتراضا كاسينا كان هذيك حقي هيا ام قانون رنا قانونا مفوضيه شقود ام البيرنا هذيك قرقشي خد كا هذيك بروباكندي خو كاربكا تصويري وان تدبيني ادبان احزاب دي همغا شيء ما بيتنجي امد بيجي نب تصويره نب وين الباء شخصيه مرشحه الباء مثلا وكو قلتي حزبه وي مرشحيه البا جماوري مرشحه بلي كار بس بلي تشا وش برشيت شمبري مستقبلي شنقال اولا وش خو كتن بلا ما ظهر برين فيدك نكرن او تشون دربازون بركي دي مرحله بي ان شاء الله بركي فيدك شنقال بكن مثلا قال لك بلا فن شنقال مثلا تعويضات يعني معيشه داخل قناه خوشا خد بلكي يك بيقال بك بيتم فيدني شنقال بك ما لا في شنقال سقوطا شنقال بك Xelkê Şengalê dixwazin piştî helbijartin bi dawît hên carek ji bo gorên bi kom û cînosaytkirina êzdiyan û gehandina xizmetguzariyan ji bo Şengalê bihêtekirin û belê digel vê çendê beşek ji êzdiyan nedgeşbînin ku gorankarî bi ser deverê da bihêne kirin. شنقالي محتاجي هستيد مراكن شنقالي محتاجي تعويضات شنقالي محتاجي خدمات شنقالي محتاجي إدارية شنقالي محتاجي چند تشتا همية فهاجش خورا بيجي أو هل درا هل دولتك بيجي اشتركم مثلا رئيس عزبك بيجي اشتركم مالا خوي تير بي خدماتي يتفول بنا مشكلة ويا كسيد الشكل مرة نقرأ أي أحزاب أي دولة تشتكش مرة نادي كن حتى هذا العادي هەڵبژارتنên encûmenên nînerên Iraqê ku biryare li dehî meha deha îsal bihêne encamdan û êzdiyên Şengalê wekû tevaya Iraqê wê beşdarî evê prosesê bibin û armanca wan ya serekî ew e ku Şengal wekû caran vegerîte ve û êm nahî berqerar bîtin û xizmetguzarî bû vê deverê bihêne dabînkirin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Qeza Şengalê.